Danas sam dosti kontent, ki sem imel priliku tekulati z mojimi ragači in opupami tle na vasi. Hajmo na vas, bomo zagali balon s kompanijo. Bomo kakaj čokolali. Zato, ki vidim, da držijo in tekulajo ankavni našo lingvo, ki bi mi dosti žel in bi martalo, da ne smemo tu pozabiti tu našo lingvo. Moram počakati manj Matijo. O, vidih! Kje ste bili, trkocate? Vas smo čakali 100 let. Ne rabi skrbati me! Pa kaj tu je harmonika? Pa to je portafolio šturlo. Da šrajmo domaće, kor su nas vadili naši. Pa kaj te letera? Tu je za tega nonča, da ima za je dol na kamunu jizlo, za plaća 4 euro. Ki kot tega ne bomo naredili, bo žalostno, ne bomo več znali šrajati in bi mi bilo dosti žel.